Kull min iżur iċ-Ċittadella Fgħawdex jista' jesperjenza s-sit storiku bl-aqwa mod possibbli permezz ta' investiment f'apparat ġdid li jgħinu wkoll lil dawk neqsin mis-smieħ u l-vista. Ross Magri huwa d-direttur maniġerjali ta' Sarner International, il-kumpanija wara l-kunċett ta' dan l-apparat li spjega kif jaħdem. It allows people who are, for example, got hard of hearing, they can use an induction loop. They could also use subtitles, which are displayed on the screen in synchronization with the show. We also have the option for people who are visually impaired. We describe the space. So apart from when you're seeing the show, you hear the voice from the voiceover from the show. You also hear a description of the space you're in. You hear a description of what's being displayed on the screen. Dan l-investiment ta' 70,000 euro sar b'konsultazzjoni mal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità tat-Teknoloġija u l-Informatika li taw pariri tekniċi biex ikun assigurat li tintuża teknoloġija adekwata. Dan il-proġett ġie rikonoxxut minn kumpanija prominenti fil-Ġermanja li ddiskrevit is-sistema bħala l-aktar waħda inklusiva fis-suq. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri spjega kif issa kulħadd jista' japprezza l-istorja taċ-Ċittadella. U permezz ta' din is-sistema ġdida ser ikun hemm traduzzjoni sħiħa ta' dak kollu li qed jiġri hawnhekk ġal-Visitor Center minn lingwi differenti sabiex dan iċ-ċentru ikun letteralment aċċessibbli għall-poplu kollu.